Okay, chat. Welcome back to my YouTube channel. Ain't no way. Ke eng wena? Yo, di sorokisi. What's back? Erigido wela skolo. Hey, why? Bothata ke eng khane? Welcome back to my YouTube channel ka lefata. A whole solar panel at your big age. Mogala wa go ba le ring light. Awa, wrap it up. You should be doing the orientation tsa go ba ancestor. It's in content creation. Wena gape ke a lebala di fela di swara di lesa. Ha o bone re ke ya ka brand mo. O tseba eng wena? Ke a tseba gore this wouldn't be happening. Renge bo dutse sekolo wa ithuta algebra. Ke a sekolo. A ke nyako go tlo swana le lena malo. Ah, fosek. Welcome back to my YouTube channel ka koda thulibitla. Metlolo. Anyway, chat. Today re fonela Jacaranda FM. Ra ba khopela ba loke le kompo. Go ba ka gana mo. Ra ba lumisha ka BBC SA. Right there. Not one more step Ntate Moholo. Re le thusa kae? Hey bana manyesa. What's going on here? O be wa keng moment. Since when go na le bouncer mo sekolo. Ha se nna bouncer nna. Ni Advanced Surveillance Operations Coordinator. Advanced coordinator se foot man. O majingilane we. E chaba re feta wena. He mkhalat. Milaba yini la? O rabya. Ke tsena mo mo. Hayi, asikotekali. Phela wena you look like a parent on June 16. E tele tsa mo wena vin paraffin. Ke tla go Take my chance mfana. Famba nilani before you scare our kids in Ntshebele ya ngwina the caveman. Watelela man. No. Xikolo lexi i xa ma 2000. Hayi ma 900 BC. Wena ni shock rungene xikolo na Jesu. Akiriwa when you're stepping out of line now. I don't care. Me light. Ke re ke tsena mo. Ga ne bothata ba go ke. I am not allowing you to ngena la ni Ntshebele ya wena nga ku mask out at these Zimba snakes. Go home and bring a parent. Why? Ga ne nna ke di ile. How go to kusaya? Look at the sign over there. Man. Ke nna mothomosi. Go diagalang ga ne ba feto. Ke di ileng nna. Xikolo lexi xi karhele hi ti-shenanigans ta wena. And my mandate is to make sure ku ri u nga ngheni la xikolweni. Manyesa ke a tsena mo whether you like it or not. Just because you na le extra pieces of meat. I mean go wa nchosha. Step aside. Hey, watch your mouth. O tla di amanyesa. Dithaka tsa go ke maphodisa le mashole. Wena o busy ka dile pavement. Hey Mren, you can't park over there. Umthetho awuvumi. Oh, akipaki. Keep it up. Client yake yazokala. No. I am not going to tell you again. Susa barrel ya wena kumbe na kususela yona. So sinaka relax Aju. O nagana re ya kae? A ka fetša le wena wena. Botse o nyoko betho wena. O nyoko Yethe, umthetho awuvumi. Yes, sir. Kontolobele. You were saying? Honorable Grootman. Ke tla bua le motswadi. Tompo. Ke a go fries am fit. Ke tla go patela. All you have to do is rough him up a little bit. Ra tsebe re golla saka kwa sekolo. I am very busy. Anginaso isikhathi samapopayi. Mara gona motho ka mo. Ga no jimisha dipoko mo. Amakhasimende mawafika kumele ngithole la. I don't think gore batho ba tseba re letama le la go gijima. Kungani? Khona iboard ngaphandle. Tompo, please. The only thing that you got right on that board ke lina lago. Hayi suka. Ai, ereke do lesa. Kwa swana ka se mkhone da man. Abe he's bigger than you. Bigger than who? Inyawo back party kahle wena. Ke a go botsa. Ene wa tseba go rile ke mmotsa re go motalia mo wena. O dio sega balloon ela di steroid. Ini? Ya, Jimmy a re ke jumping castle. A re butse creature ga botse ka. A re thomile go bona le sukele le soft ka wena. A re o muscles for show, not for blow. Ngondo too slow. Can't toe to toe. You're too scared to throw. Mmelo ka re go slow. Ini? Awungeke. Asihamba siyomthinta right now. Ngizomtshengisa mina ukuthi ngibani. Mfana manyisa. Mtswa yu akashi. Uye lo. Ya, ke yena. Sharaka ntšha thombo. Mmontshe mara wa sepoko.
Wabona ukuthi wabumalume bayakhuluma. iyadelela le ngane. Ke go tlisitse mo go tlo pšhatla mpia wena wa e romance. Khuzeka wena. Or what? Wena le boyfriend ya go le tla diang thumbo. Ga ke le tšhabe gape nna. Ka mebile o ka re flamingo e dile ngwana le ostrich. Le borile wa tseba. Nice chest. Nice biceps. You might as well mo gopela gore a go massage mo kokotlo ka baby oil. Or funi lap lap. Uthini? Asimfaki intshayelo lesidididi. Woza la. Woza. Hey, exit. Watch out. Yay. Bawe. My stomach. Famba. Kuyadliwa lo. Umkhoba gluteus maximus wena. Thula wena. Banna. Gane aljabra ye ke le karata kana. O dirileng? Malome tswa mo go tsona. Ke tšo mo go tsona. E tswana. Hey, e di ke bona. A ba go morile shep. O ka re America e humane oil mo sefatlhogong sa go. Malome, please. Please. There is 7 sizzling sausages sizzling in the saucepan. For sec. Ha ba go donorile shem. Ke o rata mmereko wa bona. O ka re o tswa orientation ya kwa University of Black Sam. O file bjang bana ba bola ke tlala kwa America. Wena o tsamaya mo ka di-lips tša voroso. Ke founele ambulance motlogolo. Hei, mara mo go tlo nyaka ga hash. Ha o a gola. Ke the consequences. E re ke go tšea snap. E re cheese. Ya ne. Ha! Hey! Thank you, Algebra. All of us say thank you very much for watching the episode. Please don't forget to subscribe, like, and comment below. Tell us what you love about the episode and what you want to see next. And if you want to help us make more episodes, please join our membership using the link below. And don't forget to download Zatoons. Re go di sheng industry.